بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في حق جهاده حتى يأتينا اليقين. أما بعد، وإسلام watukufu wa Komor, haini bahani kaundo mlio, washe, waume, wanraduhazi, wanazijana. Mimi, Monsieur Mahamoudou, ikaunga mikandida, waharumwa zevoti za urais razivauso, za he mwezi 24 ya Mars, mwahaziwizili na kume na shenda. Harumwa ye barnamaji ya hangu, sitamani, nikae kandida harumaze votizinu he amani ya hensi. Amani ya hensi ikao kabati mzimandasi ila ngujua ukaya. Rangu domvoti wa rais azali umuhaziwi zili na 16. Yemruoi haja habadili za sharia za hensi za tsongeza ukaya. Vaka amani rikana mahakume na mitanu harumwensi inu wala kabati mkomoro yambwa hendofanya kudeta haukabati mkomoro yambwa hafungwa baharongoa rikana mkonsi kao wanruwa kauzungulia harumwe masiwa vatina harara vatina taabu vatina shaka wanawahe masiwa hainu mruha makiniha ya ukaeka wangazia wa rumu wanzuani ngwa joruma eka wanzuani wa rumu wa mwalingu wa joruma haizora nguri mvoti rais azali umuhaziwi zili na 10 haleha wa masiwa riwaswili umuhaziwi zili na 10 mfukare ho mtubuzano wa ho umdungano wa Qatar na yensi ya Saudi. Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rais wa heshamasha jua ikawa ndo wansute neoleo haonesa ukaze nongozira kazijende namna stahiki hasababu ya ukakarsu jua ukaeka ye Qatar watsanganyi hawanzana ndaone Saudi eba ye Qatar ngwajo kubaliana wanzane ndaone Komor kabati mrudanyi utujokeza dunga abo rais Sambi harengwa habsiwa hanzieka ukazijadunga sharia haukale mwanzishi jimla wa he wizara hezi habari za ndani hazina la Saida Abudu hasinye kirtasi harenge mruo hambalilia hakomplicite ya hele jeshi la Komor. Yonde mana boko baada mezimira ruembaliliwa wajaba paangwa katiba la mahkama aba hai dosieni kwa juji waka juji nde umbalilio rangue mwezi 20 ya utu mhaziwizi lina 18 zenongozinu kazijendano. Mimi en tant qu'avocat tizione sa ukaze nongo hizo kazijendano wa imma njahunda ya bahti ya uhunda mahkama ya uhunda hakimu wa huishidi ya ukaze nongo rahabazila zilande za stahiki sheza fanyishiha tsindizo. Abangenyi wa Komoro kabati mru ya kaulinda voti 2019 sha rais azali ha jaili ya ukayeye ye mahamfu kare ya ruma nema hamiraru ya ruma rangu 2016 wasuli 2019 ngio mishashi abahangu tsaho yende ya rume mahakume yende mana bukonga mjuona ukaya yeye ngondo ya rume ngujileke izo kangu joruma maha 20 wa imma ebasi wa Komoro leo ngabo mrulodaba ya ukabwe ka harumu mitanu hauhandise mitanu kana urudi abadili nyinyi de mjojibule suala hilo ngamuamini ukanyi wa Komoro kabati mru ya kaliaradhi antuka wakaliaradhi wa washashi umwendo ikawa ndo nsiniende siwao rango mwahaziwizi lina 16 wasilo bahanordio bana yode mana boko rirenge fursa ya huja harumaze helezinu ngarjo harumaze helezinu za barindri ngarjo handani rijer sahe amani ya huko Komori na Komor ngarjo kadwavili rijerejeze karivote wano wa Komor rirejeze wo mkonsira kanuo banu wakawai hansi amani harumwensi ya hatu yode mana wa Komor nimwambia onu ukaya eka mninka wo aminifu hanu ndongo ya handani njo hifanya damine serikali rijo votewa ani damine serikali njo huitendea ndongo za handani njo hifanya ngamjo sana nifanya haini zofanya zonsipi anonrejeze mikonsi yaka harumwensi ya hatu mikonsi kawe kaya amani
mikonsika weka ya uaminiana, mikonsika o ikaujilia he maslaha ya wa Komoro. Ndongo ya bili njo hifanya bwa Komoro ekati ni kwa uaminifu ngamjoruma mahamili baina ya ho 26 mai 2019 wasili le 26 mai 2021 osikuo wa le 26 mai 2021 ngamombo Mwenyezi Mungu kangamjore savoti damine serikali ili kamwa benze re eziri nike mwana ujolawa harumale si wala Komoro lanzuani haukanga ranzwe amani ya hensinu harume barnamaji hangu watukufu ngamwambia nuka kaiti maslaha harmansi maskini hamadensi ya hatu rikena raisi kao yendongo ya handani yefanya doende nyezo mshaharahe no mshaharahe mawaziri nawe kama doangalia yensi ya hatu kabati shilio yonde mana boko nsi tayari mimi Maitre Mahamoudou waulibwa milioni 10 mfukare za mwezi hosoni mwele dingo la hoa Komoro ngamjotsaha ye madepite wa Komoro wende wa kensi wa fikiri waone yema pesa la dimu yali wara iswa heda ula hinri amanzo mshahara huo uroheze milioni 10 mfukare yambara isazali nguzi hundo usihe mapesa ikawa Komoro ikawa yeshia kwa na ushangaya kadwa vili ngarjota ya serikali ya hangu yema waziri umshahara hao bunguziwa ngarsa hao ribunguze ze gharama za heda ula kaitsi haki ukama waziri wa serikali wadoba latike wenda badili station bangu anzo mapesa yonde maana kungarjwa bunguze mafura hayo wadohunde mafura ya waruhusu wende hazini watukufu ngamwambio ni ukaya yensi ya hatu ngiyo na hutajifu wa hatu sonti pia na sonti pia sindo wana wahensi inu abengeka yensi lembelea istahiki sonti pia rijeri saidie watukufu wa Komoro washe na waume wahuna watiti ye mwezi 24 ya Mars ngamwendao mwende matsungue doviye mrujo kautendea yensi ya hatu harumwe mahamili ijawo ikamine na vote wa mzireje indo yonde maana bukunga mwabioni tena ukaya uharuma umwendo wa he daula ya Komoro nganzori kurubishe administration wa kazi ngarjo fanya hainizo fanya hatari wasuli daraja ukaya ya administration ke karibu no wakazi ngabo twaramuor lonilo na dile twaramuo la he erayo la douane mapesa ikao vatzina no mshahara wa huwa nrohazi wa minister de finance y compris service de douane mapesa ya shilia miliaru huenda harume bijahe daula ngajwe hanyisiziwa mafonctionnaire wao ngarjo ndara wangalia ndasineze service hizo rione namna jema pesa yo ambeseno hunde bonification ikawafanya hazi njema shanganzo mapesa yo yasaidie umwendo wa hensi ya Komoro he hamu ya hangu no wanansi wa Komoro jokaya wanansi wa Komoro baadhi ya hao kwa tulamba hinre namna stahiki yode maana ukungarjotsa hazi service za he daula za husu zendongo za mali wangalie aishi jopo la douane hinrini haukaramba ngaranzor bunguze train de vie he daula yabonganzor joshi jopo la douane hinrini ilishi saidie maisha ya Komoro ya haina usiku ngarjoka harmansi hamanda yinu ilo na usikini ikawe Komoro utina nafasi ngwamba katsu hunda real majana maili ya rumia usiku kaitsi haki ya ukaba kewandu wajodola mapesa ya tumba mpaka na uyeha hamande rais wa he daula nabo le taifa alitendea bandu ya haungwa la launa nzaya yonde maana ukonge ladhimu rihunde haini namna ya ukazakifu mwendo mui hamanduo haukekanga revumlo emergence tinde kanusu wayeuha uwasa kwa tsura mbaya she emergence wa mdungano wa taifa la ukaya ambeseba ke wajodo hula mbahindu nyinji he nafasi mguya wanika shabatike wasojola mbahindu he namna mguya wapanga yonde maana boko rezirewe rowa wade uwandu wao pia ngaru wafikiri yao hautimiza mwambio nukaya kaitsi haki ya ukale wo made ende harumale daho la hatu lamba kuu la el marufu yende hata mbakatsu hondana nezenongoza stahiki la pitali hamandio yonde maana boko ngarjutsaha riwone hawazima ne wizara honono rijue ezjo fanyisha indrini ilirsaidie owana no andwa shauzaya wahensi ya hatu hasababu ya ukae Komoro ya leo kaitsina mritsa hao yimtenge he nafasi ya wa Komoro ngamwambioni bansena ukaya opande wa wana wazalwao kaitsi masulaha yambanga bumwanazara wa Komoro en 2019 yamba katsina extrait de naissance gamjotsaze gouverneur ministère de l'intérieur no wadunga eta civil ye daula Komoro wafanye namna ukaya haini mwana ujozalwa ya hondane en extrait de naissance ya hahe ngezi jodunga ya jado liba yeye no mzaya wassalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.